ondel-ondel mau bermain pecah balon tuh. Ayo kita nyanyi dulu ya. Pakai apanya, Pak? Red color, where are you? Here I am, how do you do? Warna merah mana? Mana? Oh iya, warna merah. Pecahin sama Nundel, ambil. Ayo pecahin. Waduh. Gak bisa. Gak bisa ya. Oh, aduh, wah, susah. Oke, kita pecahin balon warna merah, Kis. Ayo, Nundel, pecahin. 1, 2, 3. Oh, dapat Kinder Joy. Oke, sekarang baca lagi, kita nyanyi lagi ya. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Ayo pecahin. Oh, kita pecahin balon warna kuning. Pecahin, Kis. Gantian. Ambil, apa itu isinya? Oh, Yupi. Kasih Nundel nih, Yupi nih. Nundel mau Yupi, teman-teman. Oke, tepuk tangan. Terus sekarang green color ya. 1, 2, 3. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Nih, Musab gantian, Musab, pecahin nggak? Enggak, udah pecahin, Akis. Wah, dapat apa itu? Yupi apa ini? Coba lihat. Yupi apa ini? Oh, Yupi hotdog. Oke, Anda mau pecahin warna apa? Yuk, warna pink ya. Pink color, where are you? Here I am, how do you? Pecahin. Dapat apa itu? Ambil. Oh, ini Yupi. Yupi. Orange color, where are you? Here I am. Pecah. Apa itu? Si Musab kepengen. Akis, coba lihat itu apa tadi, Akis? Oh, ini apa ini? Oh, kentang goreng. Oke, warna apa? Biru. Blue color, where are you? Here I am, how do you? Pecahin, Wah, dapat Kinder Joy. Oke, lihat tuh, Musab Kinder Joy-nya. Oke, orange. Lagi sekarang yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Pecahin. Gak pecah. Nih, bantuin. Bantuin, bagus. Aduh. Gimana, Akis? Wah, gak bisa. Coba sini bantuin. Dapat apa itu, Akis? Coba lihat. Lihat Jehan. Lihat dulu. Dapat Yupi hotdog lagi, teman-teman. Oke, sekarang pink color, where are you? Here I am, how do you? Dapat apa itu? Coba lihat, Akis. Oh, Kinder Joy warna. Oh, ini Rapunzel. Cakep. Oke, sekarang sekali lagi. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Wah!
seru sekali teman-teman.